Praise the Lord. Ngithanda ukubingelela umpostoli wesibalo wami. Manje siyabonga. Thola lethuba nje ukuthi sibe khona la. Kakhulu ke mina ngiphinde ngibongele ngokuthi zathewethu ngiyambona onke mara namhlanje na uphatheke kahle. Yebo ngivile nje nawe ukuthi uphatha. Kodwa naye kwazi ukuthi uphatheke kahle. Ngicela libashayele ngiyangana. Shalom. Hallelujah. Sivela nje kumnanzi bazalwane. Ayikho into emnanzi kuba endaweni laphalazwa khona. Praise the Lord. Uyeva lamandla kaNkulunkulu. Uyeva khona kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ukhona la. Hallelujah. Unjani uNkulunkulu lapha bazalwane nawo? Ukhona la. Manje nje ngiyeba sibalo wami uyakhuluma ukuthi kumbe bazalwane labanye balobule kodwa ke ngithi bangcono nalapha bayayida nalina ngendlela lebena nayo nami ngihamba ngithandaza sibalo ukuthi hawo kulehle indzawo ukhanda kukhulu empty kakhulu ngiyacela la shalom nithi ishayele idanda ukuthi praise God bazalwane ngifuna simkhondelina libalele ushisa banza ngoba uyimpilo yethu. Uthi Davida, in him we live, and in him we move, and in him we have our being. Lokungithi bethu loqobo lwethu konke kubuye. Sihamba kuye, sihlala kuye, siphila kuye. Konke into sendelwa nguye. Akabe khona amen enkonzweni. Jabula ke namhlanje ngokuthi mina ngisethu ukuqala shalom kodwa sithanda sami sindakwekuqala bazalwane shalom. Siyajabula ukuthi naso sibe khona eshalom ngicela umshayele intandla sesihambile kumendlela nathi bazalwane sesineminyaka lemithi solo sihamba sesenzile lapha kwa-30 solo sihamba sobabili masibuka wena ngoba sibafishane sesenzile lapha kwa-30 solo sikanye haleluya Sibona ukuthi into eningi ngisandusela nje bazalwane kwavuka umbuzo lokuye kwavuka emini emse-ofisini ukuthi uma ngingafika umuntu angibuza umbuzo ukuthi yini lo regret yakho empilweni na umathi nje ubuke emuva ubuke nje ukuthi yini nje lo regret ngayo noma lo ungafisa intshintshe empilweni yakho manje into eningi bazalwane ngibuke empilweni yami emuva ngabuka hayi ngakho bese kuba khona into lethi uyathi kude ngikuregretha ngiyabona amagama phela khona uswa ngathi kude ikona timo lekenzeke into khona timo letendekile kuphilene kude ngikuregretha why ngiyaphe konke letimo letendekile letakhe mina hallelujah amen ngabe angisiye nomuntu lenguye everything but hallelujah so that is why I can't regret ukuthi ngike kwaba matima kuke kwaba njalo ngoba bekusolo kwakhiwa mina ebe kungaminus lokunye kule tinto letendekile kuphileni kwami I wouldn't be who I am today hallelujah I wouldn't regret them, I wouldn't reverse them. Why? Reverse hallelujah. Kwebina nje bazalwane ngicela kumvusela nonke ngiyangithanda nonke ngibona nemzawo wami lapha ngiyangithanda nonke bazalwane kakhulu ngibona nemfundisi wami Tebe lapha hawu Jesus ngiyathi ngeke usuku wamehlisa ngale ngante ngale ncola lenkulu nami ngeva ke usesothethe indawo yami ngale encoleni lenkulu ngase ngiyabona ukuthi hayi salintana lelingani praise the Lord bazalwane baseshalom asibambele
asibambeni njobe nje kunje bazalwane umhlaba kwakunengoma besihlabela sasingathi ukuthi sinkazeni sithi lo mhlaba uyazamazama bese sithi lo mhlaba uyazamazama kwathi sinamhla sesikubona ngemehlo amatama kwemhlaba usukele emphondweni kuya emphondweni umhlaba uyatamatama haleluya nalobo ubambile uyanotshoka ukuthi kuyawuvuka sokunjalo kusasa praise the Lord haleluya yini into lesiyathi ukuthi netisekelo nditawunyakata konke kodwa lesawunosekelo nasisethu kungabe ukuthi bambisisa bambelela haleluya akudingi uzufukwe umphili Kristu futwa yizwi njobe lisashunelwa libe lifuke likubuyisele endaweni yakho thula bena kuna kushokafishane nje bazalwane ngiyathanda Nkosi yami ngithanda nje ukuthi kunasisi wami la esontweni noma ngingahlala ngakhona bangangitransferela ngakhona thanda nje ukuthi kunasisi wami haleluya awu usekhona na ngifuna ukukhuluma kafishane nje bazalwane sibani usuku wakho yonke leshumayelo yami manje ke kodwa ke ngiyamthanda kakhulu bazalwane sibani wami uyikopile ngoba sivule khona lapho zenzo chapter number 2 kodwa sawuqala verse number 42 haleluya sawuqala kufunda verse number 42 kuna ke bazalwane ukuthi elebenia iyetha sihloko lenkulumo ukuthi yini leyenda apostoli banqoba imo lebebhekene nayo ngesikhathi sabo yini leyenda bamba lehluka emhlabeni uthi umpostoli Paul encwadini yabaseRoma isahluko sika 12 lithi unikelana intimba yenu ibe mhlatshelo lephilayo haleluya uthi bese siyaguqulwa simo sengqondo haleluya ngeliphi laNkulunkulu ingqondo iguqulwe praise the Lord bathi laba abakhuluma ngaphandle bayibathi information is power. Yes, information is power. Kodwa uma unalo lwati ludinga ukuthi bese soba ne-understanding ngoba ungaba nalo lwati but uma ude i-understanding ungaliqondi lo lwati ungathi ungakwazi ukulusebenzisa. Praise the Lord. Kungabe esikolweni kunemathesti kokuthi lo mntwana sekanikiwe i-knowledge bese phinde futhi ku-secret test asethelwe test lomntwana sekubukeka ke manje i-understanding kokuthi le knowledge lanikwe yona uyaqonza na libandla namuhla sina lokho ethandwa ngeNkosi uJesu Kristu but ke ngifuna sibuke ukuthi what was the secret of the church. Hallelujah. What was the secret of the church? Hallelujah. And let us from the verse number 42. Baqinisela njalo bahlanganyela ekufundisweni ebapostoli. Jesus. Nasekudlelwaneni nasekuhlephuleni msingo. Yes. Nasemithandazweni. Bonke bantu kuyafundiswa. Bonke bantu befikelwa kwesaba. Imangaliso nezibonakaliso letinyeni kenziwa abapostoli. Nkulunkulu abusise mfundo kweli lakhe kucela sonke sithi amen. Amen. Siyalamukela izwi lakho ngibonga. Lona lodwa liqotshiwe uliphakamisile waliphakamisa nangekhulu kweli lakho. Sidele izulu emhlaba lakwendlula kodwa elakho izwi limi phakathi. Sidele wona Nkosi lihluba Nkosi uNkulunkulu wonke onke amahlathi wathi liphuzisa imbabala. Lona lodwa bale wethu loyimele ngilo lothitebe ulizwi waye khona ulizwi waye uNkulunkulu ulizwi waye noNkulunkulu akukho lokwadalwa ngaphandle kwakho yilo obebeke ngalo wathambe khona khanya kwabe sekubakhona. Father, I pray in the name of Jesus, help us through your word and align our thinking, oh God, according to your own thinking. In Jesus' wonderful name, and everybody say amen. Amen. Yini lebeyimfihlo yebapostoli. Hallelujah. Yini lokwenda libandla kwathi kanti umbuso wamaRomana wawupinzetela emaJuda kodwa kwabe sekubane ngishungu levelako
ufesi baba wami nakakhuluma lapha ukuthi ngesikhathi ngosuku lwePentecost bebamunye bebahlangene bandzawonye bamunye. Hallelujah. For 10 days nawufunda imilango ukuthi for 10 days bebahlangene, they were praying bavale iminyango. But the little Bible is suddenly says, the party makweli wevakala umoya longathune manga ubhoboza enkulu wehlela phansi. Hallelujah. Hallelujah. Hey, labazalwane ngiyayithanda le nto bazalwane ngoba mina ngiyakuthanda ukuqabanga. Nangicabanga ukuthi labantu basendleleni nje kuvalekile tu. Kodwa babona umoya. Bawubona lo moya beva lesivushukushu baphinde bawubona. This Bible bawubona. Wange le nto ivalekile kungena njani? It's like labazalwane nalo mthandazo lebe bawuthandaza lapha. They could penetrate the physical world. Bathola emehlo amo. They were not only living in the 5 senses. Now, please. They can only see as far as the physical sense is concerned. They can only hear as far as the physical senses are concerned. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Physical. Only as far as their physical eyes can see. But hallelujah. Ufuna sibe ngana inkolozwa i-discernment vile apostle asakhuluma la asithawulela ngetikhathi. Oh, we're living in a time when manje ucabanga ukuthi kunanje, ucabanga ukuthi hayi into yonke into isahamba kahle, yonke into isafuna nayo into lekuthiwa relax. Uyabona lesikhathi lesifiso njalo asamdzingi relax. Amen. But now utela mehlo utele tindlebe lekufana netindlebe ta Elisha uma athumeke hasa sabo uyokuwa ngaselwandle unabuya ngibona lifule lincane leli useless leli lutho leli sibhakela semuntu uthi lo akaconcentrate efinde la le physical uthi hamba gijima utshele Ahab abophela gijime ayeka Israel. Why? Ngoba ngiva umsindo. Hallelujah. Ngoba ngiva umsindo wemvula leko. I'm not dependent ukuthi lifuni ngakana. I'm not dependent, I'm not limited to the physical world. Khona into lengiyibona kuna lengiyifako. Secret apostle. They were so in tune in the spirit. They could hear in the realm of the spirit. They were able to penetrate the physical world, but born in the realm of the spirit. As far as your eyes see. This Bible Jesus he could see God. Oh, hallelujah. Chapter 12. If I believe in what's in the Bible, listen, Jesus Noma, and the children leso kulhlazo, kokuthi uniketwe a capital punishment, wakishebe baleni, bambona ethwele ihlazo, but Jesus could rejoice, ngoba abebona the end, abebona mina bona wena, abona the bed of the church, akubukile problem, akaconcentrate ngoba wendela, ngoba hallelujah.
lenga kule mhlasho, lenga kule nkinga, lenga kule problem. Amen. Usekhona kule ndlu na. Usekhona amen kule ndlu na. Lasifunde khona lithi iBhayibheli baqinisela. Njalo. You see bazalwane, nyalo ungathi kufika isikhathi. Manje lekho yeqiniselo uqinisela ngoba khona lokubonako. Hallelujah. Umntu akama neqiniselo. Fana neqinisela noma kusesikolweni. Qinisela ngoba ucabanga a better job. Ukuthi ufuna manje ukusasa lekahle. Amen. Usekhona. Kwesikhathi uyakhona ukuqinisela into ehamba kabi emsebenzini, uhlukumezeke emsebenzini, uqinisele. Yini ukuqinisela lekweni uqinisela is the salary. We are rooted. My livelihood depends on my salary. If I quit this job, my life and my livelihood will be at stake. Hallelujah. Ngifuna kubona ngoba nangabe emehlo akho angavuleka. Oh, noma lapha singahlala busuku bonke sithi nje uyingwenyama. Unemandla. Uyaphila. Nakuvulekela amehlo. Amen. Usekhona. Nakuvuleke ibaza kwena. We don't complain about time in the church, but we complain ukuthi we don't have enough time in the church. Ngoba siyazi ukuthi umvuzo wethu, emandla ethu, impumelelo yethu is in this place. Oh, amen. Usekhona na. Isikhathi baqinisele. Etifundiswe number one. Everybody lofundziswako usuka fundzisela practice. Nangabe enkonzweni ukufundiswa. Fundziswa ukuthi namalungu asukume ayendele. Uyathi sibona wami. Uyamalanga into lemhlupha ukuthi juka sibona sisindeni ufundisa abantu abangafundifundza. Ukubona uthula ubeba musa. Ufundisa abantu. Laba bafundisa nabo banazama nesifundo. Balaba bithi baqinisela esifundweni. Ngama futhi bebaqinisele nje ekusilaleleni lesifundo phela nasekusiphathizeni. Amen. Nasekusifakele into action. Laba befuna isibalo wabeka prophet labele ngoba lethi abantu babona. Ngoba ayikho into lekuntshintsha nje into loyifunzile. Sibe assembly kunesifundo. Kuthi intombi phila nje. Ijaha phila nje. Bese ifaka sikeke simnyama ngemele ngimhlophe. Ubonakala intombi. Our Jesus. Sifundo ayikho into lenemandla njengesifundo. Amen. Basifundo asinamandla ekusebenzeni phela. Into lesenza sibe namandla ukuthola student that are willing to practice. Amen. Praise God. Amen. Kusuka kanjani ngoba kuze kuyophela unyaka. Le mbanda thina lesikhona sinasikuthula siteke. Uma besiyaqinisela ukuthi yonke into efundwa ukuthi igama leliwela phansi. Hallelujah. Amen. Siqinisele as a church ukuthi kusukela kwi-youth kuyababazala ukuthi kude igama leliwela phansi. We want to practice everything. Sifuna kusynchronize, sifuna kulungisa imikondo yethu. Yonke imikondo yethu ifane neyaKristu. Amen. Sisinasinyaka kulenza abone Kristu ngala. Usho dosibani ukuthi siyambonga uNkulunkulu nangala bana. Ngoba phela Jesu washo ukuthi mhlanyelo wakho ngomhlanyelo.
kodwa babenza ngoba nalonye lohlangela ngoba nathi sisihlangene kodwa bekhona lohlangela we thank God for that but lento yasezulwini into lemnanzi ngathi ukuthi lesidi inemandla idrive kulekhula idrive kuletinto letisama kwinzendele oh Jesus lento uyayethemba nje uthi yekela umhlabu nesebele inemandla hallelujah ekudikwela iphile itsele ngendlela lefanele the secret of the church ekuqaleni kwaba ukuthi babebantu abaqiniselayo haleluya amen kwaba abantu abanjani baqinisela ekufunzeni haleluya amen ungame sokuthethele ngentike ukuyenda emuva ukukhulile ngoba njengoba kasho nje sibalwa bakufuna ukuvuke avuke nami ngeke ngozweni ngedwa avuke nasebusuku abale nje kusentsini yaphaphama mkhanze sola asedeskini apha ngoba bekafuna le LLP yakhe aqinisela amathi ukuthi yangakhe enhlitweni yakhe kumbe umtshela ukuthi yeke What do we know? Who the evil man will like me? Amen. Now it's when you will pray because no one would have been swaying over on his cards. Now you're going to sway over Simos of now you're going to sway over nothing king. Hands are beginning and nothing king and someone. You don't understand. Amen. Baqinisela ekuhlanganyeleni ayisithi fellowship. Lenza ukuhlanganyela sibona ukuthi wayishumela umuntu wena. Lenza ukuhlanganyela ukuhlanganyela ukuthi kunalabahleba. Okay, especially now, to save the man. Just give the man. That is why the family is not an easy thing. It's a thing to say. Ufuna watu uzufuna. Ufuna watu uzufuna wachibani. But now when I do wendela, umfundisi wendela, ngokuthi nje bazakwane bachanze. Sakanda uvusa. Uma ngezwa. Yeah. Babuthi Jovian kancane. Kancane ke babuthi. Yeah. Okay. But this is why the back in the cell nasekuhlanganyele. Phela bakhanza ngiyaqinisela ukuhlanganyela. Silapha nje enenenqa yefletho besizakuba ngabe sesimangcekanye. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Don't look at them, look at Jesus. Look at Jesus. He is the author of your faith. He is the finisher. Yes, Lord. Glory to the Lamb of God. So, hallelujah. Glory to the Lamb. Ngoba ungeke wathi uswendani uma bangekho. Basakhuluma ngawubona konke. Ayibambe. Ayiyenza. Abakhulumeli ukuthi awuyayibamba. Kuthi umuntu ulone isikhathi sekukhuluma ngento lengabonakala kahle. But nangabe bangaze bathathe isikhathi bakhulume ngawe. Futhi khona ngomela. Hayi amen mncane. Amen. Amen mncane. Amen. It's secret. Yes, success. They are the puller
bashiye yonke bagijime bayenkonzweni bashiye ngawashini bagijime bayenkonzweni. Every time there's an activity in church baqinisele. Hallelujah. Hayi ukuthi le conference isetheke kabi sibhizi. Amen. Hallelujah. I-secret yena bebende libandla uNkulunkulu li-priority. Bebende umsebenzi kaNkulunkulu unumber 1. Kwakude into engema between bona nomsebenzi kaNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Uma njengoba sifuna ema-results elibandla ngaleso sikhathi kufuna sibuyele back to the drawing board uthi yi bazalwane sina phela sesikwende kuye esontweni kwaba yi-convenience. I'll do it if it is convenient. Oh Jesus. Uyamakhelwane akathengwa egolide akathengwa nangeni. Ukubabhina uthi Jesu akathengwa nami ne-practice yami ngivuka nje ebusuku ngiyothandaza. Ubone ukuthi namhlanje ungazi ukuthi kufuneka le ndlela kaqiniseke. Funa nento ngiyende ngengane. Ngoba ukuthi ngiyayazi ukuthi this is my life. My life depends on this. Libandla lokwalenda lakitheka njengemanti la ntshitsha yonke indzawo lapho lafika khona kwafika nje umuntu munye. Khumbula Philip afika eSamaria Bible lithi wafika Philip babaleka nakhona njengoba ngikasho sibani sebabaleka nathi uyafika yavuka lento afika eSamaria yavuka lento kwangathi khona into la ivako yavuka wathi uyashumayela kwangathi wokhela umlilo kwangathi kuthele petrol edolobheni. Bible lithi the time yamiswa umuntu munye hey umuntu bekasuka isile lento yemthandazo besebayeke baye uyabona ingqondo so igwedlwa lento igwedlwa nawula nekhathi igwedlwa lokhu lobeka ngazange sikashwele kodwa nje kwakudikoni nemphalela liphalish lathi liyafika lidikoni mphalela nje liphalish lafika eSamaria labamba ngisho Simoni umthakathi wale ndawo elithi iBhayibheli akebambele lendawo yomthakathi. Kwenjani kuyenza wena bekwedla kunemandla lebekakwedla nakwedlwa lamandi nambelikho zinisele kuhlanganyele zinisele tifundwe funzile kungako ngiyakwazi mvulo khuluma the right thing at the right time ngoba insele. Hallelujah. Amen ukhona kulenzawo. Amen ukhona kulenzawo. Bazalwane baseshalom. Uyanje bazalwane ufuna kubule phasi. Manje lento lesela kubule phasi. Nokuthi ikhona lento la squash. Squash emandleni ethu. Athi enala kuhlala emthandazweni. Njobe bekasho sibala ukuthi lo meli wahlala. Wena nani? Wazo. Yisho sibanamandla. Unomsakudla. Kangathi uyadlala kuhle basi. Funa ukuhlala. Ukama msisi yadlala. Kazi khona into lesiyigwedlako.
uthi ngedawuna zavuka. Hallelujah. Nje bazalwane nasukana sithetha ishilo yethu. Ebona manje bazalwane. Ngibone uNkulunkulu wamtshela ukuthi the first 6 months of this year will be tough. We need prayer warriors. We need people that will pray and shift certain things. Such a man of God. And we cannot politicize it. We cannot do anything about it. It's in the spirit prayer. It's in our the spirit shift the thing. Oh, amen. Oh, amen. Number one, bafunzi noma kita baapostoli bawe nomthandazo waba yipriority. Abawuthathana nje kokuthi into yevula inkozo. Baweqhela sume bazalwane zinko. Baweqhela bawe nomthandazo waba yipriority waba the most important thing in the church. Yeah. That's why in everything now to Yakuzezo, chapter number 4, by a banjo, Opita, by a shallow, so I appeal in Kurman Kama, by a Sukuma, by a the figure by a beggar, go put his shiny way, go as shy with Shumaila, the Kamalachi. Sansa, this is about the Lava from the school and section over the Saga puts his young negotiator and Jamie. Sesame bakaze. This is by the Baba msema pia bakaze. Baba msema bena jana sana. Asema yakana. Basi yeros. Na merot. Yerosa yakisi mama. Yakini kupeni pana. Mfano sisi nzendi sisi. Na mama msema ni hapo chako. Illuminado chapter. Ukuthi bathi nje nawe Herodians. Sebapinde bathi njobe bahlangana ngesikhathi Jesu. Solo bathi bekane agenda ya. Yekuvimba into leke ivimbe. Hallelujah. Yebo labazama kuyivimba ngeke ivimbe. Oh Jesus. Oh Jesus. Bayesa. Yebo ngeke kwa kumalo mnyumlo atukhulumela nje labanye bezama mvali crusade ya bathi emaja ngeke nivalele no nine nje mfana ngitama mfana letimncane kodwa kuyastimela lento letako stimela lesi. Amen usekhona kuleyo bayizama bafuna kuvala babuketu lisibhayibheli lento lebebakini aphindze bakwala lisibhayibheli emandla lamakhulu anikwa abapostoli bela imimangaliso. The secret of the church kwakwesiko kokuthi sekule abantu abafundzela khona esontweni it was prayer. Kwakwesiko ukuthi sekule abantu abakuthi kunegotiate it was prayer. It depended on the power from on high. That's it, just on 9 hours. Mina kathole mama. Hlalani. Nize nimuke le mama. Hallelujah. Hallelujah. Senibhala nje bazalwane. Thatha I think it's chapter number 6. Now I move verse number 5. Ibhale lithi emva kokuba sekunenkinga Peter nakasukuma aphendula. Uthi Peter siyabona le nkinga kodwa ke yena nje bazakukhetha abantu labatamuya emabhodweni sine kunetinto letimbili tinsika letimbili kusinakekela. Number 1 Yesu. Number 2 umthandazo. Uthi ke ngeke suka kathina bekuwe nobekela sekwendeka kodwa ulo asisuke. Limana kaNkulunkulu ngenxa kumbe imfundo into enhle bazalwane. We're too much organized, administrated. Kanti ngoba sesizidepende ku good administration
than to depend on the Holy Spirit in prayer. With administration, njengoba ibambeka manje labantu labo khanda ukuthi abathandaza abawadi emthandazweni. Noma sokukhuluma into kuthi hey uthi uNkulunkulu bakubuka ngamehlo engalabela. Magabongwe, Jesu magabongwe, Jesu magabongwe, Jesu magabongwe, magabongwe, Jesu magabongwe, Jesu magabongwe, Jesu magabongwe. Jesus.
Jesus.